malam hin ko chanara na bon chavin ka hindim kiduve Christmas ahung nei to thanin tunin Santa Claus kitipa thusim chomcha anangai khom kiduite Good Saint Nick kiazong ki he tulai Santa Claus si Saint Nicholas akona hung ki seipan Asia Minor gama mi hausata akhat chapa edi janila somge vela ping khat ahi ama hi chapangcha ahi apat pathen ngai luta khat anahin ahi neucha hi laijin anul apa an chitan ada ha pi lhon go tampi ta chu gen thei ha sa ke thu pi na le pathena to na bo mandin akhigyal than chulai chun bishop athi jin akhial ding a holun amuzo pove zan khat hi azan mangun jingka mata le church kot bula anadingun Nicholas kiti khat hung ding a hi ama chu bishop in pansaun akiti ji chun ajingin anga un hi le gol hang khat ahungin ada ule ama chu Nicholas a hi phan in sunga apuilu nen bishop min apan sa ta ve hichi Nicholas kiti pa hi jingka se le church aga tauji anahin a hi hechun Jerusalem agavil le jisun ta santa hin kho aman namun ho alungdut pi le jengin bishop nga hilaya chu umdana pathena to ding anagel hatan a hi hinla pathin in amangin Asia gama kile kitin anasole akiti kumpi pa declare chan khangin Christian ho na sate anabolgen thejin chulai edi zathumna thumchun Nicholas sungkul tangla anapangin a hi hinla Constantine kumpi a hi chun ahung ki hla to kitta na hi bishop min thangta a hin bolmo kidang tampi anabol do in hi ga sei theidin Jerusalem agavila ahung kile ki chun ato na kong in hui pi le tui pi kinongin ato in ataw le athip jenge akiti chule mundanga a khurjin da khana kong tolpa athin ataw pe da hung hingdo kin e akiti kelha komin kumpi pa ne pu kong inei ho ama umna tui kola aking anawa Nicholas in captain pa kom ama umnagam ne ding asola pe divin athumin ahile azonan captain pan aphal pe in agami pite kela konin ahu to e akiti hicha thilkidang kha chu hile kumpi pa kom alhun mi hon ne ding apu chu atewle analhom chompun abula ahin puja za lubangchun analhing se nin ahi akiti Council of Nicaea AD 325 ma achina Asia gama mi hausata chapate ko nga tu chu athauwa vosa zo ding hola ako yu chu bishop mangin pathen a he side hiji chun chutabang bol ho ngai dam akithum sa in chule hata pathen ko ma atawle chapang thum ho chu ahung hingdo kini akiti na hi hichi Nicholas ketipa akuna ga he thei chu hile pathenin aman sa mi hon Jisu leya alen laiza bol mo kidang abol ho tabang bol thei ding chule chusanga len zo jong abol the hi tin Jisun anahilin hi John bung somrali chang somnani akimu bangin kichinta ka seipi nahi uve keima eita sanchun kato chengse ato theiding pa hi nga kache ding ze in eita sanachun isanga jong len zo jong abol do theiding a hi tin kisun na hi